Musesya ni mubya nundu wa kuendea kwikala na itu na nenda kuthocha ingi kilunguriki cha keli cha uiti twende na unene alikana kana twende na unene ya yulua mawau ma ibu na indi daktari tuituna bikaba ditwaelesea yulua ebu ya kabo ya katikati na yandi na yo ila ya nyunyu ila ya nyunyu muno ni tumeta UTI na usakwethia on te wata tumbe angange peda bina kupekonia UTI na amoeba na appendicitis no sonte si balande lakini pedila usaki dai buje balande na UTI na UTI ni ndo kwatania na sindu ile pe UTI pure UTI na pe pelvic inflammatory disease muno isu ithwa kwaka oka UTI ni kwa mundu ume na kwa mundu muka lakini pelvic inflammatory disease ni kwa mundu muka alone na odon ni kana mamuta ma mundu muka ala mosiai ni ovary na tubes na uterus na pe kingi tumete kila kibandini kidoita endometrium pela meta endometritis ko isu ni sindu ile ila pedwa na pelvic inflammatory disease nenda kunena isu koliku nundu isu ne yata sin ningi tenseo UTI no wau lakini wosu timo thoko muno apeo thogura lakini PID pelvic inflammatory disease pela tumeta acute pelvic inflammatory disease ila usaidha mundu muka nukola nebu muno na yale muno na ainge usaida ni scream kana nimekwala kula wale kwala kuinge muno sida ndatonda kuungama na acute pelvic inflammatory disease ida yebo kwa wingi kwa etu kana up to around 25 years na pe alame do an acute pelvic inflammatory disease na lazima ma operatewe nundo saidha pa ya kwa wa mwana kana in the tubes in the ovary pena mabia na mena mabia suni mom kana infections niyo ndai kananga tubes kana make pa kwa mundu mara no aitina na chokitimi ila etume kwa chama kola nebu na kwa musei no seo za musei no pay attention nundo etu ingi malwa nebu ke nukiasa maisha na muno isi etwali chronic pelvic inflammatory disease acute usakwithia no kola nebu na nithingi muno na no bioba na you cannot do anything no last ma operate well then that's acute no there infection ni ningi abena mabia and we go that operate ni tenda tukutumia mabia na tithambia na muruka ayuka nesa lakini ona wethwa nayo na wathambwa chances ya usia later they are very slim no say that mabia su ni mananga tubes kana mananga miki ya mundu mukana ni mananga the ovaries and I thought kitumila tuna nene yuluwa kulio siaka na infertility that's one of the common cause ila kingine chronic pelvic inflammatory disease chronic uzaidi ya mundu mukana kula nebu lakini ti yingi yuko kalia na yidala ikalia na yidala no kuwa yalia lakini ti yingi wa kwara no wa lakini we baasa ila acute inflammatory acute pelvic inflammatory disease wa kwata mundu mukaka tautanuka ni wo lakini the chronic we wawo wapinyanga munango na isu isakwithia infection the lakini thi ningi na isu ni nthuku nundu wikala na make by yaku kana the tubes yanangika na get blocked that no sia na isu kitimi etha mundoga ena pelvic inflammatory disease ni tenda kumuita kabwa then the nundu isu ni disease yeta sindu ingetina tikwa sakana akala ima alamena pelvic inflammatory disease ti serious lakini mundu mwemwa mundu wasiye kana miaka 40 there na a lot of implications kwa kwa mwitu utasia executive we take it more serious in girls more than in the elderly women executive is very important we say there emwa mundu mukana gwa yala ne bayande no jaka sija akaitotene kaseda ni naambia kwete mathina ngitina ala na thoma tetina metha me more complicated kote munenga dawa na akabwa na kila kingi ngana kunena ni UTI urinary tract infection na UTI ni a common disease na ingiri thwa guesswork
na nundu ndurona mundu woka kuya ni wajara ni bubande andu wengi ndandika UTI lakini UTI wenda uthima maumo nundu nuguthoja ni baya nthi kwithira ni pelvic inflammatory disease kana ni appendicitis kana ni amimba na hicho kitumi sasa nteno usokethia embwa mundu acha kana ena thina wa UTI uthima maumo na hicho kitumi andu aingi ila macheme kola nebu uthima sindu ile muno choo na maumo ukamana thina uma chooni kana uma maumoni na UTI ni ila pena infection kana bacteria thini wa maumo na ila wina bacteria thini wa maumo pe sindu ila chona na cha muno muno ndu thao wo ni munini ti mwingi pe andu aingi ila mena UTI wezethia uyuma nuwa maumo maikotama kana mema pio normally uyuma ndo ile kuthokiwa kindu lakini segeza no kuma na nuwa maumo mema pio lakini we are aware no kuma wizi mundu wathi kuma then you are not aware because it just comes and we might normal na ila wena UTI pekeno kuthake maana muno kinu cha mbene kana maumo mala kutha me white kana a bit yellow lakini ila wena UTI maumo zethia ni yellow na mena kamuke na mena a bit of yellow na little white is creamish na nita makamu maumo mala kutha me mololo mate makamu then muma nukuma uwatamia kubevia na ndugu zeda yuma kale ni warm bene of course lazima pani ni differentiate pe wo ulawa disease is this kana tena da metango noria kikamba ta metata gonorrhea now it's not there exactly yes that one is very important isu na no lazima ni differentiate pe kila takita kisonono now it's not there in fact kuna mundu wa gonorrhea ita gonorrhea kwa kizungu ti laisi na isu inaweza kuthia mundu ume nonukumia some discharge zao na yuma ewa wo mwingi pyo that's gonorrhea it is still there but very rare nowadays na isu ni dola ipo kwa wingi tene lakini now it's not there now lakini kisonono kana gonorrhea na UTI they are the same yes lakini kila ke maana muno na ino ni differentiate kwa education na sasa memo kana UTI ti transmissible ndete thina mwingi muno kaithia mundu ume eona tona kwatiwe UTI ni muka kana muka kambia kuona na kutwe UTI ni mundu ume aje issues are not sexually transmitted kana ndotona kwa UTI nundu nwa na mundu ume kana mundu muka aje those are different issues with gonorrhea yeah that's what is normally transmitted lakini UTI you can normal oendo tona kwa pneumonia otona kwa nikabo it is the same ku andumenda mundu na UTI kinchambe ni nawo kana meta kana no so the momo na tathima momo ni pekila simbo tuthima na pera tumite ta yuri kacha na muno tandala metute na UTI kilunkiasa kisa uyo momo makutimasio o waito kwa timasio nitenda tukamathima ingi tukanyamana kana pala momo moka makekala the blunder pala moka makekala ndio baba pena thina nundu gucagithia ndi pala momo mekala kisa pena tumubuko tumeta pockets kisa pe pandu pe kala momo matekuma kilunkiasa muno na makala matekuma kile kilunkiasa muno ni mambia grow the bacteria there na muno UTI thido ali kwa ume after 50 years kana 60 years kana 70 years na nicho kitu wisa kwethia mundu manundu wa prostate yake na nene pia wisa kwethia euma kamala maingi na euma mumo manini na usea pe maingi muno matiwa pala in the blunder na ma mina tu abubu ma act ata bo wa bacteria kuyana wisa no ma na maina dela ala matiwa uzaithia bacteria niambia kwitha kwa wingi muno na muno awamela methwa makothanga kwitha na thina wa momo kana thina wa prostate kana kaya mundu ume tumana nundu the nundu momo methwa na thina na momo methwa na thina kwa mundu ume awamengela methwa na thina utu muno mathi sipitali meka catheter kana kwisa kamobela keke wa kaumia momo monde lakini muno timo ya catheter wisa kwithia
blanda yake na mbio siake ni cia nangi nundu mumo mekala muno mambata pe urethra na pe ureter in the ureters na tumite kuma mbio ni kukapala mumo moka in the bladder na ila mekala muno in the bladder mambata na mambata kuzida mundu mna mkwitanda na wa bio na ejecti matukwano dialysis ni common dialysis ila kutanda ndaka menundu bio cia mundu cia coronary infection ni cia nangeka there's end stage renal failure nundu wa chronic UTI chronic urinary tract infection nicho kutimi kutana na momo tikidu kila isi ni wa kinu mundu wale kosa koli kumuno na ukiatia kanyo tani wa irwana wabwa na kila kitu ake maana nundu momo ni laisi kuthima nundu beto tonda wasingati momo sometimes la ukutona mungu singani wazaidi pena makula lakini bwana momo na ni lazima umba kila mwana ni nundu laisi kuthima momo ziraisi lakini matuku maingi tenda uthima momo ala uma kwacha wa muka tumeta midstream morning urine ila wako mawitho nundu wako mawitho zeta nduku mamuno ani mekala muno ndini wa blanda na mekala ndini wa blanda muno ni mo tukata the correct concentration the infection eject mitenda tukaonenga akasoba ukaite momo unekwacha and that's why it's normally very very important ko UTI both acute most of the UTI are chronic nundu ila are acute UTI ni gonorrhea kana kisonono it was there before like nowadays I've never seen a patient with a gonorrhea for the last 20 years yeah it is almost gone nundu kuita gonorrhea is very easy nundu mna syphilis is very easy kuita gonorrhea kuita mawalange ngeza done ya boye na hiyo kitu nowadays not there for quite a long time of course there are some pockets we have the gonorrhea like mainly in Masailand lakini in the normal population of Nairobi and Kitui and Makueni and Machakos really we look at somebody with gonorrhea but it's still there we don't say that it's not there yes not with acute UTI chronic UTI which is commonest ni weze ya mumo kumena dina kilunkia samuno to bondi ukulia twinene ongwa ya UTI ndiye UTI kana tao UTI yes pe kule na kule twebinda ingi kana bonu muka ndaumya kiko yeah. Ukese ila fluid monu muka wa ile kumya ile da yes ama clear yeah. Lakini ndwithi asaisu ye kala brownish yeah. Na ye na smell ni kunyunga yeah. Dina ni chao that's a major infection that's not UTI that's the vaginal infections UTI ni lazalika in the tubes in the bladder and then the tubes kana in the urethra that's UTI lakini baanza kwa mundu muka that is vaginal infections and they are very common ni sitwa si wazadi ya mundu muka ena discharge mundu muka nukumya kiko na muno kithwa ki cha white kana ki cha yellow na zane ki unyunga na these are two infections very common and ni common nundu kwa almost let's say 30% of the ladies have it 30% of the ladies have it all the time na joke to me is important na thie bina kuitwa nundu ni infection ila kumya kiko cha white kibwana ta kilimo kana kibana dhiya that is candidiasis whether mundu mugano kumya kiko chuchu na no kunewa na ila kicha yellow idwane trichomoniasis so there's trichomoniasis and there's candidiasis izuni infections izo asi baanza and na zidwa na a lot of effect izo baanza candidiasis na trichomoniasis is affect ame muno in fact men don't have that infection nundu izo ali baanza kwa mundu muka isuti UTI that's vaginal infections good question tiyese lakini muno number take muno akala mena diabetes very common to have candidiasis all the time nundu with sukali ola sukali wa ingiba muno ndeni wa mwini candidiasis becomes common kanela wa minotumia andawa antibiotics kilunkiasa nukata wania candidiasis normally udena any transmission kino kila kingi common kwa trichomoniasis na candidiasis ni edhoane moshia tawe na mundu wina that infection na you candidiasis na trichomoniasis ibina kuita nundu ilata kuita na wadhiru tumia taulo ilo na tumia yukwata ingi ilata kuita na wambio tumia
wambia kwikia gwacia nthini ilonekea yukwata ingi nicio kirimi andu aingi mekala na trichomoniasis na candidiasis for long time ithia mundu muka almost 2 years 5 years 10 years mundu wawe ozita normal unless utenda daktari akakuelezana kwa actually the problem nundu this is ni disease it transmitted wa muno kushia kalai kushia towel na wakwata nizo kutumia the same gwacia nthini ilo natumia. So the best thing ni waitwa either wite ngwezi na jiki kana utho wingi kana towel wite na jiki kana utho wingi na ukisida ni wa avoid kushia kalai na mundu mukonge. Trichomoniasis na candidiasis it is sexually transmitted at all. Oh. Is not. Nundu aume they can spread it lakini muno akainge mawa naturally. Nienda disita tukito nundu masai mathela ni tukita kuka kwa silela bau na tuikwara ni sana mawa wege chumwa ni chukite nani kwa tapia musesi atonyo kukwata twimina kwa sasa maitu monde kalamba tena itotwa na mbeya kwa masito makwenda Dr. Geoffrey Mutuma numite from Nairobi Zambezi Hospital ila South C Nairobi namba yako enda kukunia simu na kuungulia ikulo na zonde yuluwa klata nene omundi ni 0722 801 299 noti mwanza ile na noti imwe ile kenda isune ya Safaricom na wenda ngwikie in mutongo uiti WhatsApp group ni ngwikia group ni za uiti kana usithia nundu pandu ingi rutethese muno thina WhatsApp group which is very common na you ina group ina acio nthi suite na kwa ala menda kuma ni wa mutho mundu uma nundu wo umone nga mundu ungi mwana wa kumwekia na andu ingi ni matetekere muno na ndetha mundu almost every day ono month today nundu wa na mbesu na ngamutapia na andu ingi cia mayuma musi moke kuitwa kana maithi kwa daktari mena uwe kwa daktari kizia daktari aikuita na anyway na wamanye kuma Mutongo TV which is very important ilenge ya Airtel andu ingi mereta Airtel muno disinike na ntumianga muno in 0734 801 299 noti mwanza itatu ina na noti imwe ili kenda asante thank you no bea muno musiaisia nundu kwatiania na itu tukomana ingi chumani chukite nyene twa Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwanesa.